O te fia whaawhilo I atu I lau whaafonga angai le nei tai au, ma lo le soifua manuia, u smell whaafonga o talo le asfaraile. Ua suila fina ngalo le minister o le immigration ma ua whaatonu ina I nei le whaia whaavave o se suenga tūtu o tasi whaasanga I le whaingo visa, o loo iai nei I lalo le polo kalame ua tā ua o le Accredited Employer Work Visa Scheme. Visa whaingaluenga nei o loo whaia umai lava e whale whaingaluenga le whaai unga I ala I le sā ilia. Ma tu inatu visa whaingaluenga I tangata o loo sue mai fafo. Ma e o mai ana nafi walata I le valu se fulu tasi afe, visa whaingaluenga watalia e pūlenga wa mai a laisene ina ele immigration. Po o le luas fulu fitu afe iwa se lau accredited employers. E ui le amata alia e o reporti o loo whaapolonga e nisi o pūlenga tangata whaingaluenga na au mai. Po tangata neina totongi le whaitau afe o tupe whaatalo sangai visa whaingaluenga ai o mai I inei e le ini ngaluenga. Na whaimaila minister Andrew Little e le aise I loilonga. Pei ta e vai aso nei lava na toe mawai le minister whaamtalanga. E le aini suenga o whaia whaasanga I pūlenga nei e whaamatu atu I aile laisene, ma le talitonunga. La tau te sā ilia mai a tangata whaingaluenga mai fafo. Se lau se fulu lima tangata whaingaluenga mai India ma Bangladesh o le ua maua o loo whaomi o mia I totono o le ono fale I totono au kilani. Ma o fale fo I nei e le lei. Wa tāpā ai fo I le minister ko mesino ngaluenga le malo Peter Hughes po o whaafewhea o na sā ilia ai po o whai fo inisiaki I pūlenga whaapea awanoa whaingaluenga. O whaasolo le nei so enga tū to tasi wa ngā luluel matanga luenga o pisinisi le eia I lalo le immigration e toe whaatalo sanga isi visa whainga luenga mo tangata whainga luenga a fia. Sa ili nisi ngā luenga po le toe tāpena e toe foi. Ai mo isi o loo whaasauni e o mai, ma e wheso o tae ma pūlenga nei wa toe maua o le ua wheso o tae I ai le immigration e aua le o mai se I toe wheso o tae atu. E le longo mali e saunoanga le Taʻitaʻi le Act, David Seymour le whaafafonga le sui pālemia Caramel Sepuloni, ma ua whaatalo sanga ina ia Sepuloni, ta tau na ia whaato ese. O Seymour o lewa mausali lavalona fina ngalo, e na te tāpu nia le matanga luenga o tangata Pasifika, po le Ministry for Pacific Peoples, pe a tū mai le pālota. Pe taʻi o ana nafi na ia whaapea mai ai, o le a ia au mai a Kai Folks, po o lea e whaatatau I mea whaapapa, ma whaau mai le matanga luenga. O Seymour le alava ele o malia le soona whaalu le matanga luenga o tupe. E pe ona ele wha se fulu afe tā lai le whaamavaenga, ma le isi se lau luas fultasi afe na whaalu I prezi cards I le tausanga tā luai. Whai mai ele sui pāle mia, o Seymour lava lea, ma ana whaamtalanga whaeilonga lanu, ai mai se lava I tangata Pasifika ma Maori. Au whai mai e Seymour o lana lava tala malie, mai le sui ala vaenga le Greens, ua na o se tamalo o loo maua mai ana fōa I tupe po donations mai tangata papae, ma o loo ia tala tau sua I tangata e ena, ma la lātou matanga luenga. A whai e tau nuu le fuafuanga, Councillors Wellington e whaasanga I whale o tangata ua maua lunga le la matia. Ona o mafui e ono lea iainia lātou rates totongi mo le tolu tausanga. Tusa ma le lua se lau 50 whale Wellington e wa iai se tūlanga la matia tele, pe alu lu se mafui Ma o le ua iei le wha moe ngai te tauana o atu le tausanga I lua afe lua fitu, wa uma ona wha aleleia a wale mauti noa le malo losi ma saunga le mu. Wa whai mai ma Councillors Wellington o le a wha atala noa tangata lau tele le fuanga le nei, ma a whai e talia e ala I le pālota o lona winga, o le a le aini rates so whale nei e totongi mo le tolu tausanga, ai wha au ngā e toe wha wai whale. O se periota fo I a whai ai le lei o na whai ale ngā luenga ma pāsia wha ale tū la fono, e le toi totongia mai lava rates nei o le tolu tausanga. O whai mai le mālo I ana fuafuanga e whau highways ma polo keti mo pasi. O whai mai ei fo I e mo o mia se tupe, ma o le wa ai ai e sii le fuel tax. Se fulu lua sene I le lita I totono o le tolu tausanga, le o whai mai ei le mālo ina ua wha ai loa lana transport plan, ma o se sii tanga e sii awa wai. Sau no le minister o whila ua inga David Parker, e le mawhaiona le si ia road charges ma tiute wa tā ua petrol excise duty, ono o le soa soani e wha atupe le waka kotahi, NZTA. Whina mai ele minister o se si tanga I le tele, ai mai le pāle mia Chris Hipkins, e ngā whātia, lea e le si lia malitasi le tāla, pe a wha alua I totono le vaiaso. Ai mai le so upo le vaenga o whila ua inga le National Simeon Brown, e le si ia le National Fuel Tax se I longa e pa ui lalo I fo le 3% le inflation leolo o iai nei. Kala wha ai ua peo tangata sulu wha I to tonu lava o la lātou a ai.
Whaamatalaina le nisi o tangata au kilani o loo nonofo ese e o mai le taimi nei. Talona ave esea whaamalo si mai o latou whale ona o lo longa na yeile amatanga o le tausanga. Moli mau tala le One News, o lea a inga o isi wa nonofo le caravan, o nisi o le whanau wa ave i mātua o mātua, a o isi wa awinatu i whale o wo e nonofo ai, ona ele o mawhai ona to e whaulo latou whale i ranui, se i longa e umailo i longa le council a au kilani. Amatanga o le vasa neina whai mai ele council wa a matailo i longa, ma whaasolo atu ai le 5 afe whale ta itasi o ainga. O le vai aso fo le a amata so esu e ai e inisinia wa ta ua geotechnical le lua se lau 50 whale o ainga. Ma ua whaamaunia mai ai fo e le sui o le council e le o whaingo fie fo i le uti o tangata e whaia nei so esu enga. Sau no le whaatono le West Auckland is flooding Lyle Carter a o malamala mai le telo ngalwe nga whaia le council wa iei nei e le o sui ai lo latou le fia ona ua whaitau tau sanga o whaiatu iai e whaia se fuafuanga i a lawai ma o ngā paipa. O Telefonala Radio Samoa, manuia le nei tai au.